Jak děti. No tak jdeme. No ano, jdeme, tak. Tak to číslo 2, tak můžeme jít. No a tak, kam jdeme? No na tu horu. Jako vždycky, každý druhý, alebo skoro každý den. A tam je ta hora. Stup zakouzelný pro motorky. Tak je, kašlíme na to. Jak my jsme mačky, nie ľudia. Tak jdeme. A teraz si tam jdeme hrať. A pak vstane. Počkej. Oni ještě nevěděli, čo jich tam čeká. Jaká dobrá věc. Nevěděli, že tam bude aj táborák a také. A ľudia zatiaľ dajte odber. Toto bude zombie apokalypsy part 2. Tak jdeme. Au! A dosky. Já to odskáčem. Počkej na mě. Tak mě to vyvrtlo členek. Víš čo, vyvrtlo to členek? OK. A ľudia, ak si myslíte, že neviete, kdo je kdo, tak dajte odber. Jako viete to, keď ste videli, že dávam, ale inak by ste nás nepoznali, čo? No to máte pravdu. Ja tam dám teraz stan a táboráky si niečo upečeme. Teda stan som nenašiel. Našiel som taký pekný domeček. Super. A áno, je dobrý. Lebo viete, co budeme takto spať. Moja a cuciho. Číslo 2. Ale nespíme. Tu dáme naše papanicu. Máme tu pizzu. 2. A toto budeme jíst. A tak dobré. A tak jdeme šrať. Mňam, to je skvělá. Čo fakt? Mňam, ano, máš pravdu. Je výborná. Jdeme si užívat noc. Alebo si dáme čalnečka. Bumba jumba. To je čo? Veď nepoznáš tu hru, že troskotajú. A oni. Aha, už viem. No, tak môžeme ísť? Na Bumba už jsme dost velký. Ale nevadí. Teda nie. Jdeme tu robit toto. Hledáš, počítaš do 30. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, skôr dneskovaný. Či to bude sa divný zvuk? Asi si vymetal nohu niekde. Vidím ho vôbec. Nie si za stromem? Aha. Ja si sami nohy totiž. Teda, aby som si docela nalomil. To je pohode. No tak som si ich troška nalomil. V pohode. To nenalomil. Ja som zastal. Také vtipy hnusné. Počkej, skočím za tebou. Au. Ja som sa pichol. Ja som sa nahrazil. Si pohode? Veď som mačka, tak určite, že som. Dobre. No a to by bolo pre dnešný diel všetko. Dneska som tu bol ja, Štúdio Mačka, no a ja, cudzí číslo 2, alebo cudzieho priateľ. No, teraz mečky deti, to video vyjde až v roku 2024. A čaute! Čau! A ten rok 2024 už je teraz len, to ukazuje ešte, keď sme boli deti. Teraz už máme to niekoľko rokov. Čau.